ದಿವ್ಯವಾಣಿ 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 मंगाच्या भाव भयणीनो आमचो भाव टिके जॉर्जाच्या भलायके विशयान म्हायती दिवंक हांव आशेतां. आज ऑगस्टाची 26 म्हणजे ऑगस्ट 26 थंय ताका जतन घेवच्या भाव डेवीस तशेंच आमच्या भयण मंजुळा तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रकार तो मस्त कॉन्शियस आसा, ICUंत आसा, ताका ट्रॅकिओस्टॉमी केला आनी कृतक स्वास म्हणजे ताका स्वंत स्वास काडूंक जायना न्ही की ताणें फाटी येजय उलयल्लें पुरो समजता पूण मस्त वळवळे आसात, कश्ट आसात, दुखी ताका आसा. थोड्या दिसा आदीं आमचे गुलबर्गाचे गोळी बाप अदीक मन अदीक दोतोर रॉबर्ट मिरांदा येवन ताका भेटले. तांणी दोळे उक्ते करून पळयलें तांकां. हें सक्कट ताका कळीत जाता आनी ताणें विचारलें हांव कित्याक अशें आसा. म्हाका चनो दीस येता येता भारी सवकासायन ताची भलायकी इम्प्रूव जाता. चड उणें आसता, सकाळीं सांजेर थोडे फावटी चड उणें आसता, थोडे फावटी भितर ब्लिडींग आसता आनी हार्ट तितलें चड फंक्शन जायना म्हूण वैजांनी सांगलां. पूण देवाक आसात कितेंच ना. त्या खातीर सप्टेंबर 8 तारीखेर मोरयेचें फेस्त म्हणून दिसा म्हणजे फेस्ता दिसाच ताजो जल्म दिवस 70वो जल्म दिवस तो आचरण करता. मोरयेच्या विनवण्या सांगाता. जेजू लागीं आमी विशेश मापान मागया आमच्या भाव टिके जॉर्जा बऱ्या भलायकेन फाटी हाडून सक्स जावन परत उबारच्या खातीर, ताजी जतन घेवच्या ब्रदर डेविसा खातीर, तशेंच भयण मंजुळा जॉय खातीरय तुमी मागया. येसुवे ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬ್ರದರ್ ಟಿಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಜುಲೈ 30ರಿಂದ ಅವರು ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಿತ್ತು. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರ ICUಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕಿಯೋಸ್ಟಮಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ತೂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬ್ರದರ್ ಡೇವಿಸ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬಿಷಪ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಿರಾಂದರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅವರು ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ 70 ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ನವೇನ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬ್ರದರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅವರ ಹೃದಯ, ಅವರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ August 26th, I want to give you the information about the health of brother T.K. George. He is still in ICU. They have done tracheostomy and he is on ventilator support, so he cannot breathe fully. He should come back. He is very much conscious. He opens his eyes. He comes to know what is happening around him. That is a good sign. A slow improvement is there, but he was conscious from the day one. That is a good thing. So we pray so that God may revive him and raise him as a testimony for his love. On September 8th, he celebrates his 70th birthday. Let us seek a special intercession of Blessed Virgin Mary together with the choirs of angels and saints in the name of Jesus. Let him come back and be a testimony for God's love. I am Father Franklin D'Souza from the Diocese of Shivamoga. I request all of you, don't stop praying for him. Because of the prayers, a lot of things are happening. Even doctors gave up hope, but Jesus is our hope. May he be filled with the power of the Holy Spirit. May God raise him up again to be a witness for his love. God bless you.